Disciplinary Secretary Jongkaseng H1F Central Step Committee uba sanbo rapsang ulong bakaseng gasngole aran bandon kit khot kiba pun bunna mi kaseng dakabadawa pisana kitrok ban naguide kichaka uba rapsang ulong ru bala plajne ka kam presiden jong 14 jong East School District nadu matagasngi badi gui pat ki kam ke bedei bat uni unongilam la IT haka Central Step Committee ban le ya kabadan kam Nukang nagsyam ay kulay di class ng mga si tapi dulu saya boleh kam boleh jadi syakam dan 14 dekharu bagi presiden juga East Kasihl District East Kasihl plus abang ini itu record untuk sini boleh buat nak tu news sulung mil tapi pasal kan kalau tak sibuk kadang kadang so leran boleh so gini mah untuk kaseng kau kami syafmat dan insyaallah boleh bukan ni jumlah jumlah si ni asal itu dah tu. Tapi kaseng kuat untuk saya baik ni kau boleh minta bagai kuat untuk saya baik kini ke bah uni 14 dekhar boleh bas kamdan jadi kaseng aslinya tu ham ai board yang dekat boleh iklim bekam. Jadi long ba kaseng ni kemana ke ini per kini boleh iklim kekam khanda kan kilo ki kam ke bede company ke kam ke ba khanda tip di number ke CC number ma तो उनका संग इसलिए भी जब आपने लिए कभी आपको कार से मिला जंदा पुना इन जितना हुए कुनता ही के कभी बंग कटा सीबो लगी सोलेरान बदे नियो फोन कॉल नकलन ये ना मी क्लास शाट को ऐसे तो कभी तरीका ही की सारी का सारी करता है तो प्लस उतारो उसका अनुभव जिकली पतिका पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस दे वे के निता पुलिस है bukan pelaj kita drop putin jiting dam haba hathi ada nukulet ada FBI macam ini maki ban lekong do kibri untuk adkar bhai ki ma pada kabiang kumle nanti kemudian lat menunggu bersin kudu ada di glass nanti kino do Habai day bakal ba kumna hati tindak si laisi si kung kasay mo ng sige na central body central body kisaya siyang si kati pandishim ni karay habai day kami dress kaya sinjam di kondisyon dapat ni pala ni kondisyon ni kami si habai day bermata ya post sudah ni habai day juga East Kasihl juga ubah bless terus kita indrop saya kita. Hari ini begini kita tempatkan di presiden mah, presiden dia mentah ni, dia kena pos mesin cara dia clear, dia kena kamu di isu repair kita dia mesin kalau asal sekali, kalau vice president berkiri dia try hang penghun. Dia apa? Pak kerana kaji syakam jeng 14 har kadai meden ma meden beliat apa kendai dia kendai tam patih po box dan yang macam pada PlayStation lalu kita boleh macam ha di chang ayo hojitet ina ayo hojitet ayo control juga ba kindal suah gedi toket ini bentak sih kendak masuk sekali jadi tak betul jing syak kena cari nak sumber kes kemudian kesan sekali mana habai day betul jing pengatis kaseng kembali jing bakle kendia tu makum day hi kam kaseng kembali ma kaseng kamai bor yeno boleh ini kam kadai hi kam gi boleh ini siman mat hi habakle ini kam language mat ya presiden ya post presiden ya syam habai day bagi nanti syakmat pat habai day berkapus presiden ma mga ong na indrop saya dengan post presiden Lung kaya pag sa ship at namar kalau kam hadap lima ada ban khati ka CC ba kaki magdol di para CC member di badai na kelen mo di mintrap ba lima hi ba shim right ang layo samot Pengen sa siyang pati kami ng po lai si Sophie sa siyang ganyan pala. Kaya matapat ka pag padon hi gani in drop siya ganyan. Baglas umday ganyan.
Hindi show ini pesan ini kilit mak no apa ni pat ride CC. Maka CC ni kita berklan do kemudian buat. Ada pun suspend ini pindueng kami sebenarnya. Yang katang yang pelak betul ni yang pelak mau katang sekin hadian kerajaan CC sahaja kita bisa terus. InsyaAllah mungkin kami akan pasang. Jadi syakam jeng 14 hari kedai meden mah meden beliat apa kendai dia kendai tam tapi pok se. Dan lakukan yang macam pada PlayStation kulit lalu kita boleh pasang. Di sana ni layu jutet ina ni jutet ni layu kontrol juga ba kindar sudah kerja toket ini ba mentak sih kena macam sekali. Jadi betul wajib siapa nak cari nak semua kes kemudian kesan sekali nak. Habis ini betul betul pengertian kaseng nombor ini jumlah lek dia tu nama kundai ini kam kaseng jumlah lek nama kaseng kamai bor ini boleh ini kam kadai ini kam ini boleh ini siman berarti ini apa ini kam. Langis mat yang presiden yang pos presiden ini ya syam. Habis ini bagi nanti syakmat pada habis ini berkapus presiden mah mengaung dengan indrop saya dengan pos presiden. Lung kaya pag sa ship at namar kalau kam hendak hadap lima raban khot ke CC ba kekiya namar tidon kita CC nambar ki badina na keleng mo obi mitra ba lima hi ba shim right ang layo samot pengen sa ship pag ini meeting ko lai si sofi sa ship ganyan pala iya mo tapat ka pag padon hi gane in drop shot ganyan ba plus day ganyan hindi show pesan ini kilit mak no kapag ipat ride CC maka CC ni ganyan berklan do kemudian buat. Ada pun suspend ini pindueng kami sebenarnya. Yang katang yang pelak betul ni yang pelak mau katang sekin hadian kerajaan CC sahaja kita bisa terus. InsyaAllah mungkin kami akan pasang.